الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obballeeyyanki ya islaama jaalawwanki ya akkamitti naaf jirtan fayyaa naaf qabdanii rabbiin nu cufaatu yaada muraada keenya rabbiin nu faaguutu ramadaana nuti soommanne rabbiin nurraa haa qeebalu quraana keessa qaraane sadaqaa keessatti kannanne qiyaama keessa dhaabbanne dalagaa teenya gaarii cufaatu rabbiin nurraa haa qeebalu soommanni keenya kashafa'aa nu ba'u rabbiin nu haa godhu quraana nuti qaraane manguddummaa guyyaa qiyaamaa kan nu seenu rabbiin nu haa godhu anaaf isiniif muslima cufaatu ollaa nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi firdoosa al'aalaa keessatti nu haa godhu dhukkubsataa keenya cufaatu rabbiin nu faafayyisu kanurraa du'e rabbiin rahmata haa godhuu fi warra jiru umrii dheertuu barakaa qabdu daragaa gaarii wajji rabbiin nu haa kennuu jechaatiti. haqa musliimoonni walirraa qaban keessa yaada ulamaa'ii hadiita tokkoo fi walaloo takkaa fi taarika bariidaa tokkoon nu hima. gabaabdutti ati obboleeyyan kiyya ka islaamaa hadiisuma tokkoon nuuf himaa jechuu gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha. ulamaa'in teenya rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a haqa musliimoonni walirraa qabu keessa yoo namni muslimaa tokko mucucaatee obboleessa keessan ka muslimaa san obboleetii teeta muslimaa sanii waan isiin irraa salfattu waan obboleessi kee ka muslimaa irraa salfatu san isaaf dhoysuudha. maaliif obboleessi kee ka muslimaa kun malaayikaa rabbitti dhihaatte waa hin taane yookaa ergoolee rabbii waa hin taane inni kun nama akka ati dogongortutti obboleessi kee ka islaamaa kunis ni dogongoraa. yoo namni nuti beeynu tokko obboleeyyan kiyya ka islaamaa gaarummaan ka isa beeynu yoo taate waan agarruu ragaa baanu toltuudhaan yoo ka isa beeynu taate yoo namni akkanaa kun mucucaatee mucucaatinsa isaa waan inni irraa salfatu san dhoksuu qabnaafi isaaf. tana gaafa tokko rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kama fi alhadith alladhi rawahu al-imam ahmad fi musnadi wa abu daawud fi sunani wa sahahu allamatu al-albani fi sahih sunani abi daawud wa fi sahih al-jami rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a min hadithi abi barzah al-aslami radiyallahu an anna al-habib an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضاه في بيته. أنا في إسني في مسلمة شفاتو ويسين سإسا بريد دان رب الدنيا في آخرة رب نهاد ويسو gabarran isaa fulduratti addunyaa fi akhiraa keessattuu rabbiin nun qaanyeesiniin isiniin ja'a. hadiisa qulqulluu kana keessatti abi barzata al-aslamiyyi irraa dhufe radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama qaal yaa ma'ashara man aamana bilisaanihi yaa jammaata afaan isaaniitiin amane garuu ka iimaanni qalbii isaanii keessa hin seenne لا تغتابوا المسلمين هن همتنا مسلم توتا هن همتنا ولا تتبعوا جلهن ديمنا أوراتهم قاني إساني جلهن ديمنا وان إسان إراسال فتن جلهن ديمنا فإنه من تتبع أوراتهم نمني وان نمني توكو إراك أنفتو وان نمني مسلمة إراك أنفتو جل ديمي الله نس جل جلاله waan inni irraa qaanfatu isaa jala deemaa namni qaanyii isaa allahan jala deeme isa qaanyii isaa jee rasuulli salawaatu rabbii wasalaamu alayhi fi beytihi mana isaa keessatti illee isa qaanyii isaa jee. hadiisni bareedaan kun obboleeyyan kiyya ka islaamaa namni nama hamatu sifaa munaafiqaati qabaa jechuu laal. يا معشر يا جماعة من آمن بلسانه الرب إسات أمني ولم يدخل الإيمان قلبه كقلبي إساني هنسن إيماني جتون صفة منافقاتي جتون وبلينك ينمني نمامت أمان تنا
nas'alullaha salaamata wal aafiya akka nurraa hin dhokonnetti namni muslimaa tokko yoo dogongore yoomumaan isa kana laayivii seenii isa qaanyeessatti jira xiqqaa fi guddaan dhalaa fi dhiirri obboleeyyan kiyya namni muslimaa akkana ta'uu hin qabuun isiniin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa waan namni akka ati si godhuu hin feene nama biraa godhuu hin qabduun isiniin jaa nama gaaritti beekame tokko yoo mucucaatee nama san hin qaanyeessanii ni gorsaniin kophaa isaati isa gorsanii garuu ulamaa'iin teenya namni lammadaa kami ja'an nama dilii dirree baasee hojjetu faasiqa nama ta'e kana isa kana yoo hamattan rakkoon hin jirtu diliin isinirra hin jirtu ja'an obboleeyyan kiyya ka islaamaa waan atirratti ta'uu hin feene obboleessa kee ka muslimaatitti hin godhin obboleeytiin tee tagaraa tokko keessaa baatan waan isirratti ta'uu hin feene obboleeytii ta biraa ta muslimatti hin godhini tana gaafa tokko shaa'ireen islaamaa waloloodhaan kaayee maal jee affu ta'uffu nisaa'ukum fil maharami watajannabuu ammaa laa yaliiqu bimuslimi inna الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فألمي من يزني يزن به ولو بجداره يا هذا إن كنت لبيبا فافهمي جئ ولولو أجائبات أفو جئ حرام الرا لبو تيسانتيسا يو إسن حرام الرا لبوون تيسانتيسيتا دلالين تيسانيس دبري كيسانيس حرام الرا أفتيساني yoo ati jaartii namaa ijaan hin laalle namni jaartii tee ilaalu hin jiru jaartiin teettis dhiira biraa namni ilaaltu waa hin jiru yoo obboleeytii namaa hin laalle namni obboleeytii tee ilaalu hin jiru jechuu obboleeyyan kiyya ka islaamaa namni obboleeytii tee ilaalu hin jiru mana namaa yoo laalle namni mana kee ilaalu hin jiru obboleeyyan kiyya ka islaamaa watajannabu lubboowwan teessan fageessa ammaa laa yaliiqu bimuslimi waan musliman naa hin barennirraa lubboowwan teessan fageessa yoo hoggumee qa viidiyoo tiyyarratti ilaaltan obboleeyyan kiyya ka islaamaa maaliin arra dura isiniin jee eega rabbiin islaama isin godhee oromoo isin godhe maksa keessanitti dalaga namni kiyya qaaliin maal jee nama kiyya farshoo hin barsiisinii jee yoo farshoo barsiiste shaahiidha jee daabboon tuqatee nyaataa jee obboleeyyan kiyya ka islaamaa nas'alullaha salaamata wal aafiya muhammadii fi bakara marxoo isaa saaqatee mana maammitee ka seenuu agarre bakara sirraa fokoto boleeso salaata kee salaate eeruu ta'e dhaqe دكانا قبضة دكانا كيدك وتجنبوا لبوان تيسان فقيسا أما لا يليق بمسلمي وان مسلم الرحيم برين مسلم الرحيم برين دون سنجا إسين سنو بلين كي من مالجي أماسي من يزني والإياذ بالله سنجا نما زنا دلغي أكنما مغوتا كنتي يو زنا دلغي والإياذ بالله فإن أقرضته يو أتلك إيسان كنتي كان الوفاء من أهل بيتك فألمي منكيت الرئيس guutuutu si galchamaa beeki jaartii namatti yoo dalayde jaartii teeti dalagan obboleeytii namatti yoo dalayde obboleeytii teetiifis sii dhufti yoo san bira dabarte intala teetiif sii dhuftiin siin jaa obboleeso yoo tawbaa irraa deebi'ee irraa qulqullaa'u malee obboleeyyan kiyya ka islaamaa akkana ja'an ulamaa'iin teenya ta islaamaa yoo obboleeytii namaa dhoysaadhaan baajaajiin fuutee deemte wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru teetis dhoysaadhaan baajaajiin sii fuudhanii sii deemanii yoo ati obboleeytii namaa janajjante teetis siif janajjanu jira gurbaa mana dhufe kabajaadhaan yoo hulaa dhadhawee naa kannaa jee saniitu isii janajjanu jiraan siin jaa obboleessa kiyya ka islaamaa maaliif ammaan tana mobaayil teenya cufaatu paaswaardii waan meeqaanii cuccufneeni jirraa ta obboleeytii teetis akkasiin siin jaa janjanaati shawwi anta isii janjanaa sii godhu jiraniin siin jaa man yazni namni zinaa godhe yuznabii isatti zinaan ni godhamti walau bijidaarihi odoo girgiddaa isaati irratti illee taate zinaan isaaf ni godhamti yaa haadhaa in kunta labiiban yaa namana yaa abalu yoo atiin kun collee taate nama aylii qabu taate fafahami wanni tun siif haa galtuu je نسأل الله السلامة والعافية لسنين جاوب بليان كي إسلاما نما ساطلين باساف يو نما چچينو تاتي رب جل جلال ربي أكا رسول لكي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفضاه الله جل جلاله إسك أنيزا
في بيته من إساك ستلي إساك أني ساجي أنا في إسنو ربنا الدنيا في آخرة نونك أني سنين سنينجي تاريخ بريدة تكون سنيما غافو تكو غرباتك كاتو جيران سنينجا ربنا أكا غبا كينيا بريتشتي كيسا كينيا سندران ها بريتشو كيسا كبا كينيا في دلغات كينيا أمو ربنا غاري ها غدون سنينجا دين إسلاما كيسا قودا كينيا وان هاسونو قفن غورين غربان كوني obboleetii isaatiin iftiisii hijaaba uffadhu dhiira wajji dubbii hin mannaaginii waan hin jirre hin godhinii jedhan amma yoo gubbaa laalan obboleessi kun obboleessa colleedhaan siin jaa obboleessa akkanaa rabbii haa heddummeessuu jetti dubbiin yoo laalte beete maaliif obboleessa obboleetii isaa gorsu kun ariif garuu inni obboleetii isaatiin hijaaba naamusa kee eeggadhu uffadhu hijaaba kee jechaati ifiif akka fedhe ta'a obboleeyyan kee saahiboota lama qaba saahibootni lameen isaa kuni mana barcaatii fi mana farshoo qofatti wal beekan obboleeyyan kiyya amma gariin keessa warri viidiyoo tana laalu haadhaa fi abbaa kiyya beetan rahmatullahi alayhi ma rahmatan wasi'a warra kiyya beetan anilleen akkasumatti warra keessan beeka garii ammoo sooshaal miidiyaa irratti obboleeyyan taane gaa obboleeyyan islaamaati gaaddisa arshi jalatti rabbi waliin nu qabu inni amma akkasitti beekan obboleeyyan kiyya gaafa tokko intala takka mana caffaraa keessatti agaranii takurbaa seentu yeroo agaranii saahibtichi gurbaa kanaa jechu obboleetii isaatiin if eegi hijaaba kee uffadhu naamusa kee eegi kajooni tokko intala tanaan nu dubbisaa jeen obboleeyyan kee deemeetiti intala san dubbisee irraa fixee kutaa wajji qabatanii haajaa isaa fixateeti gabbe saahibni lammadaa seeni haajaa isaa fixateetiti gabbe nas'alullah assalaamata wal aafiya obboleessi obboleetii isaatiin hijaaba uffadhu naamusa keetiisii je'uun yeroo inninis taraa isaatiif seenu ta itti seeni obboleeyyan kiyya obboleetii isaatiin isiniin ja'a nas'alullaha assalaamata wal aafiya ifiif obboleetii isaatiin of eegii jechaatiiti inni mana ciffaraa dhaqee dhalaalee biraa wajji akka fedhe ta'a guyyaa kaan tamitti dhufe obboleeyyan kiyya ka islaama obboleetii isaatitti dhufe mana isaa keessatti illee taatu isa qaanyeessaa je'eeti obboleeyyan kiyya haqa namni muslimaa walirraa qabu keessa wal sattaruudhaan isiniin ja'a keessaa'uu nama gaarummaa isaa beenu yoo dogongore isaaf dhoysuu qabnaa yoo nama kaan faajira faasiqa dirree bahee inuma diliidhaan kan dhaadatu taate sana hamachuu hama ja'amtee rabbiin sirratti hin galmeessu ja'an tuni ijmaa ulamaa'iitiiti anis kaniin dubbadhe isinis ka dhaggeeffattan warratti dalagatu rabbiin waa godhu anaa fi isinuu rabbiin addunyaa fi akhiratti rabbiin waa milkeessu wanni nuti daleynuu fi wanni nuti hojjannuu fi wanni nuti dubbannu cufaatu guyyaa qiyaamaadha warri isaaniif ragaa bahee gaaddisa arshi jala taa'u rabbiin waa godhu allahumma laa tadaa lanaa dhanban illaa gafarta walaa hamman illaa farrajta walaa deynan illaa qadayta walaa mariidan illaa shafayta walaa mayyitan lanaa illaa rahimta walaa xaayaan illaa zidtahu wasabbatta walaa aasiyan illaa hadayta ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مبتلا إلا آفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من هوائج الدنيا ولك ردا ولنا فيها صلاة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنك أنت العليم بذنوبنا فاغفرها اللهم إنك أنت العليم بعيوبنا فاسترها اللهم إنك أنت العليم بهوائجنا فاقضها اللهم إنك أنت العليم بسرائرنا فأصلحها اللهم إنك أنت العليم بأمراضنا فاشفنا اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.